Dobar dan. Sad ću vam pokazati server koji se otvorio pre sat i po. Evo, kao što vidite, ovaj spav. Ovdje imate kao kitovi, ali nisu znali kako stavlja. Sad ću vam pokazati. Nema kico. Nema kitko. Ima kit, evo, isto kita. To je kit tools. Tu dobijete, ovo ne, ovo već imam, dobijete kamene stvari. To mi ne treba. Evo ovako izgleda spavna. Evo ovo je različite stoji. Evo ovako izgleda spav. I ovako izgleda sve. Evo ovo vam je neki je. Ovo vam je neki je. Evo sad još imamo dva. Jaja posjeta 2. Živimo posjeta 2. Ovdje kao posjeta. Nekoj su džem. Evo imate kol. Evo tako se prelazite. Ovdje prelazite. Evo kao na nagradu skoči. Evo ovako skočiti umete. Eto sad imate, evo sad su neki rankovi PvP. Ovdje nemate ništa, ovo je samo onako kopije, tu ne možete da se bijete. Izgleda ovako. Imate ovako PvP arena. Evo ovdje već ima igrač. Evo ovdje imate ovo. Ne znam nija šta je ovo. Vidimo da možda. Samo da vidim. Ne može. I posljednji varp je oni imaju Skype. Varp Skype. Ja ovaj ne. Evo ovdje. Slonić. Od ovdje. Evo, to su vam ti, to je Skype i Varp, Wind, to je ovo. Vidite, tu nema. I sad će, ovdje sam ja našao mnoge stvari, opljačkao sam ih i sad nemate ništa tu. Imate dobro ovo, znači, ako nam daju da vidim neki F, ali od rankova, sad će tu. Evo ovo izgleda što. Neće niko. Ovo nizu vidim da spav. Eto. To je bilo to. Ulazite server, ako vam sviđa server, uđite.
Ako vam se ne sviđa, nema se. Ovdje i dovedete 3 igrača, dobijete Niku Boj. I još dosta toga za rankove. I doviđenja.